Kita lang magkatawero ko silang kararata kita to angga to tongkol lang tetrampak kamasusan. Lagi patutunte ulutenong inda. Matete sa singkadadian. Solatena. Baiden siapa temai to tumoke buri ayu tongkonan yamaton na ki padoloy. Perangi ki pamali ate ulu lakin deh. Lama asising kadalian sau sarapung sau gandang boro. Banon na siya puang timban. Yate ulu tenong misa inde. Lama asising kadalian duka tama tongkonan paken tama turunan. Yate na misa inde. Lama sising kadadian tama gantaran tama tiruan. Tama tongkonan na posalupu tama tiruan. Yate terong misa inde lama sising kadadian dukar ke tokesan. Tongkonan Pulau Banua, tongkonan Napasarin. Yo, ko yammi den mamalilan salu-salu don nas kandan temera rabuku ko kiben ko mi waktu do kipa laki pamale padolo teh. Tabe. Siduka nenne padi mungkang kumaya na den ulu tedong. Mampura masih patut temai ambe na keluarga kumua tadi lain asang de terampak tamane patasu dulu tedong. Lendu pitu ibu-ibu dolo. Na totemo laki pamalemo. Ta perangi ya ke pamale tama peso talala may tanga nandin na terbengkalai itu tata lalu tanga. Siapa camaya sangela Indo. Amin. Dan ramil teh sol anggotana apa Siapa Pak Kapolsek ya soal anggotana? Siapa Pak Lurah Buntu Masake? Soal stafna. Siapa kepala puskesmas soal stafna lalu. Woi kepala lingkungan ini temannya tete. Kepala lingkungan satu tumbangnya. Kepala lingkungan reke kondoran nih. Kepala lingkungan reke bena. RT Kambira teh. RT Kambira. RT Topangnya. RT Buntu Lamba RT Tanga alai dolo to so pas atau ada RT Buntu Lamba RT Tanga
Kita titus to, titus. RT Kondoran ne. RT Pasube. Gimana kau titus? RT Tobubun ne. RT Karakayu Ini itu kepulauan anak kita ada. Masih ba ito kapala langan bena ni na to, RT. Lagi kita ada. Berdeben. Hansip Tumanete. Hansip Totumbang Hansip Kondoran Hansip Bena. Paut Gamaliel te. Lako pasikolan te. Yang tolong dulu apa ini tolong nih. Hansip Bena Kondoran kapangayo te. Alam nila to, betul kepulauan to. Hansip Kondoran Hansip Bena. Ini ano yung Ini. Pasukin yan sige ka. Apa deh? Hansip Kondoran Hansip Bena na Paut Gamaliel to. Kondoran pasikola. Bemi. Tekaida tate. Oh, alam nito. Makasih. Makasih teh. Kepala sekolah dia bentuk masaknya sola guru-guru saute. Nama abi dah mikir aku teh apa? Iya no. Alay dolo to. Abi dah coba nembak kau pak. Benar kata penan ini itu kepala. Iya. Iya, Pak. Acing ni baik ke? Boleh sih sudah. Dah bena. SMP Kristen Sangala te. Kemennya Ponita di sebelah sini, Pak. SMP Kristen Sangala to. SMP Katolik Sangala te. Alay dolo to na doyong. Daten lokasing teh lobok boleh. Sekali. SMP Negeri 2 Sangala te. Ini pokok, oi. Bisa share kan di siswa nanti SMP 2, siswa na lotonan. SMA 4 Tanah Toraja te. Male mo to kapla sekolah na nina. Sola komite male mo. Smea Kristen Sangala te. Bay SMK mo sangan to mapadi ko. Sangadolo Smea Kristen Sangala. Ade. Alam ni. Smea Kristen Sangala. Natanda pe pong ano lo. Pepi natanda. Siapa salah? SMK buntu masakit te. STM ko buntu. Reka motivator te. KKN, IAKN lah di lapangan komite. KKN Institut Agama Kristen Negeri Tanah Toraja. Oke. Oi. Apa tu satu orang itu misalnya? Oi bakka. Mami. Ada beko. TKT ini. Pakilala kan ni kedempit tu kisala. Seksi te lagi lapa-lapa te. Putih teh dekada Kondoran. Oh ya. Seksi dekorasi te. Dekorasi dia begitu. Alayo to. Seksi tikar te. Mana
Seksi Tikerto. Seksi penerangan lampu. Oh, Paris. Seksi angkutan air teh. Ada 2 teh. Manis koordinator na to. Nah, manis mon tanda itu tungku tanah. Tabe lagu kamu sama mana-manaku seksi. Dami tira tu pisik inaduku le sang adina penganggaran lako kaleta lako tugas ta. Jadi data tira tu pisik na le. Seksi to mana sute? Baili mailo. Seksi to masandu te, to masandu apa bolo? Mira. Seksi tombarang kipangan teh. Dah 2. Seksi tomadolan dah 2 Tomadolan rombongan atau tomadolan toma papangan. Iya. Toma marakan sudah toma sulit teh. Protokol teh. Saut pos depan teh. Apa ya? Seksi pengantar karcis teh ada 2 ya. Nggak atau malah nantar karcis. Ansi Juan Solano teh. Male nomin apa? Seksi angkutan teh, tanlu si Tiromamo kami. Seksi dokumentasi teh ada 2 Sengas tu boy, si Pam sengas tu anu. Sound system teh. Malam buku teh. Laila babang kami tu tong apa dong teh. Toma gara keseringan teh. Apa cok, bebe? Toma surah seringan ne. Oh, pengantra. Toma surah lantang ne. Tu nama ban teh. Cuma surah saringan teh. Pengantra. Pengantra teh. Surah lantang masa bisa dilindungi ya tanah muda. Oh, ada di lapari. Bisa. Apa tuh? Tuh surah lantang teh. Bisa dulu. Ayo toma ngelong lantang kerampun teh. Apa cuma sia tuh? Toma gara kepentunginan teh. Di mana asak? Pojok. Lupa. Toma gara pintu gerbangnya. Saya kutama tong karangay pintu gerbang. Pagkilala pa kami, tabi, kami kamu kiporan nun na lalutan na pagkilala pa kami kaya din ito tangang kilambi na kipokada. Kung kapite pengen terkartis teh. Najuan teh. Sola pengeka. Hindi siya lang pengeka Tabi, den te ulute dong nina lagi pakalolori. Ya te ulute dong lagi nina di lalu sau serapung banon na po ato kandang. Jadi ya to tulan itu tun sau. Sawanan na po ato kandang sau serapung. Oh iya. Oke baik. Ito mapiyong umum teh. Kakituan na to. Then tapasok ko lang. Laila pa bang komito tumapay rute. Oh, ditire le. Sedangkan juru bicara na panitia na tatana.
ni te, ton. Apa kau susi mo? Masih ngopa ya? Udah palo. Sisi kerajaan Nina mentutun lako tongkonan na pasarin si bali alo mintia perché tongkonan polo kuna tokesan laku salu sidi apa takami tiro di kamai tak apa di kamatami bindara te bendan pia apa bola papit tarukanku mane tali bannu mane songko peladarara apa khususi munya to Allah kupokada tu biasa na pokada tomate be kuni reng yo tu biasa na kurangi na pokada bunga na dibangun tungkunan polo ono ada tukesan pasarin yung may tarungko yung may tungkunan polo ono tarungko ade ya te pasarin ko ade eduga ri sa wadi pokada riki anak na ade bunga so lagi si bali bunga mulutaw na dari tu pasarin male ke bayne rek ke tondon marinding ya tulon na pabay na reke anak na ongkan si bali tumba rombo lo may bonoropo kaya te ongkan anak na pumarani si bali kalayo kudo may alwan dari to lo mintia lo mina pabay na pasari reke male raro po na do kesan di sana tungkunan puluhan mo dari to na anan kasera de dadi pa anna ritu biasa na pokada be ko reng dia duga ko pokada dadi tu pengbulan ia toro do bonwa dadi tu parante ia male se olempangan to kesa raru bonalo dadi rara maler ke beden dadi tu danun se na powai de ganda do may tungkonan petarian do to kesan dadi masak maler ke tumbakada ke buntao dadi tu rante male si bali tu pariri anak na tu mariri si bali rante masa ko masin yan anita su te tungara do ya mo te pengbulan lo ke bayne ta mo bonolando di sana de pidun ba tu di sana de pidun tu na poway lan na se bayla ko to kesa sule dadi to nakanapa dadi tu pondan dadi sopa dadi dai dadi nileko sopa tu kiala toro do bonwa ya tunala te tungara do pondan ya mo de se ke bayne do kuang di sana de kandau de se po bayne do kuang male raru bono yung to bonde do si bunwan pako ang bayang inde mo te tu la kusalu de tu be ku pengwanda tu la pataru na ko kita sora nasan Patarupa mi te kada anak nina do to bonde Ponda si balikan daun dan dari lahirara saya nak pemain kantor sampai lebih lagi raru dari orang apa yang aku nak tukar ada yang tomaten yang aku karunian itu kurang paham mengenai yang dari apa yang yang sih itu apa tolongan ya pokoknya kalau mau tahu itu bertolongan Gopetan to yung kami do to kono wa
Iya. Oh. Iya iya. Hindi, ito lang plastic. Masa? Lebih di atas. Kami Pak Bang Isyek. Kami Pak Bang. Sepuluh di atas. Ya dulu kata sepuluh di atas nih. Oh iya, dulu kata. Iya Bang, betul. Jadi sepo besar. Weh, pada magpupunasan sepo yung tao. Oke. Paano? Ya. Ano miswaki ka? Tidak bisa, ada orang di belakang. Ini anu ya? Dali. Harus itu. Panombir.
peredam jadi sangkat kursi kan peredam boleh pasidukin nama teh macam mana Pak